Uvijek kaže, završit ćeš sa nekom rupom u glavi. Da. I taj se kaže da preziva Golubović? Ja mislim da se on preziva Golubović zato što ona se preziva Golubović. Čekajte, vi njega ne poznate? Ne, ja njega ne poznajem. Pa to nije zgodno. Mislite da to nije zgodno? Nije. Da. Ja bih morao da imam još neke podatke. Ne, ja znam neke podatke o njoj. Njen telefon i tako neke podatke, ja ću vam dati te podatke, a vi ćete preko nje da dođete do te bitange. Aha. Kažete? Pišite. Gospođa... Čekajte, gospođica ili gospođa? Ne, ona je gospođa. Ali, znate šta? Ja njoj ponekad tako tebam. Gospođice. Da. Jer ona meni liči na gospođice. Pišite, gospođa Lola Golubović. Kako ste rekli ime? Lola! A nešto nije... Njegova žena. Ne, olovka me presušila. Moja nije. Izvolite.